Bishop Justus Bundi naugite kaunti ya Meru ni ithiritwe kwa igita iri na mbathukano inyingi muno, akiariria mbathukano ya ngavana Kawira Mwangaza na munini wawe mutumano rite kanisa guchumiria na kurombera kaunti iji. Nkurukini akuga ndiria kuri na ndwa iji ni mukari uria withairwa agikurukira thina akiromba ngavana Mwangaza ni untu bawe nuntu barombire kura boba iri na munini wawe mutuma batonye boardroom baranirie kenda bathirie thina na nkuchaniu mutugikare na ripoti iji. Akiadia kanisani MCK Bwenjero Bishop Wasino Ndiankobo Daktari Justus Bundi Miriti kirikia thokia murano kira yukari nendwe 11 Daktari Bundi na ringirite siasa cia Meru mono MPATHU IGUKUJIIRWA na cionekana werone gategate ka ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na munini wawe mutumanto ithingia akiboria babati gutumira ume kenda kurikithia murano jojo siasa. Your Excellency Governor, bwejire bwaja na deputy wenu bwathiro kanwe Turombereni umebukare amo mwaka 2027. Sustain that marriage. Turombereni ume bo sustain that marriage. MPs beto the same. MCAs kankwenda kuire kinyete gita datu ba Meru itokuwaibika. Na kila tukoromba nande atukurerera kanisa torerera Meru na tumirombere na inya tumenye differences ireke kire atongeria baba tokaumia na Meru twete na mbere kumia. Nkoroki kere Bundi na ugete ni untu batije na ngavana Mwangaza na munini wawe nto ithingia baitanire kenda baumira kieni na kuromba kura bare amwe na balatha gano wathani ni mukari wa Meru. Daktari Bundi na ugete na ndi babatu gutonya bagachingira ndene bagashita mushemano guchwira MPATHU cia ontaira kenda gutigira Meru ni kwe Bible na nkoroki gutigira mukari na gutetheka na mirandi ya witi na mbere kumane na wathani bou bwao. Barabutegete TV egoro bukuona deputy governor wa Meru akiumira na kuga bwega ate kwina thina Meru ariti ngugi bobichi yawe baba ingi babuti gutunywa ngari yendea kwithirwa ate gwitwo michemanio ne cabinet na mantu jangi ja maingi twiteni marune tukere murungu Meru ititwire na sende maira tutwire kuona TV-ini na ndichiejite nja gwetu Turombereni murungu kenda achokaniria Meru ngwataniro yoneka ngwataniro ya uma na ngwataniro ina commitment kenda Meru bona services njega miaka 5 otherwise batu tena atongeria bairi ngavana Meru imto kana tu na ngavana bairi Meru ni ngavana umwe agwatanira na atongeria bangi kenda ngugiri tekame Meru. We are suffering already. Na ngwendorerera ngavana tumwendete muno twina ngavana omwe tukathuronge 2027 na deputy twinwe na senator twinwe mwathani atutethie ibakare methene no ntiburaigirwo tukura kurakarire roigire deputy ngavana ura kwari the other day turaigirwo bagwitana ara president akara nthiguru agerio bagwatithania ntumi wa kurakarire mantu jatira wi mucemano jonge bakuromba jwikwa atubarombe atiri kanisa Turombereni Meru na turombe atongeria bau tubere atiri Your Excellency Kawira igwa tugetete ata tutegete no ntigo tongeretie Meru na Meru egwa no tukara umwe ngavana no twagitire ata twathurire no swere deputy governor amwiro no tugetania nwe gato korombere ntuiringe bugwatanira bukare bubwega muthiene kiri muthomi njirora ni mukari gitwa kanisa ya Bwenjero MCK nethirite akiariria mirano ubokare nayo tuliranto marriage was instituted by God na family yonde ne unique netha tuga survive itwini vive murungu na number 2 mwekoro ay mwekoro to be submissive na no murungu gete women should be submissive to their husbands. Na bwarume very bende ekuru bao. Kuma Bwenjero andini abothugusi West gicigo mbunge ka Central Imetinge report ranteto cia weru weekendi rekwa rietwa ni mutungi kare.